Oba second wife for no cry so cry. We cry the one shed down your second wife or your side chick because ye fan sanko hu na busu ni bia say ye wale na ko bi hu ai mami bi oni ne kunu abobra pa akwa akire woma matiti omubo wiremu etimi asifie efie ni di mu wieye no ai be ma ne Christ wo kwa yi aba eye na senate so akofa empana foforo ho na empana foforo no akofa anso ho a papa na timi asa akota asase foforo aye project kakra bo so esa de ama eye second wife ri papa yi wa be frimu eye papa yi ne akofa ama mienu no wa bewu na wo wu ya first wife ne se wo ye koko e wo ba bi oba ya second wife ne nya kukuduro akofa nkrofo abedwiri dan half agu ne oni ni kura bre esi na wono na wonka ho no second wife no akofa nkrofo abedwiri dan agu se won eno so wono ne beche aka ne de na okunu santoman no he second wife no mumbu ade ana aya na my study what aya no my study kaka because yensamfu na wudi no anu odin wodi me hwe fie kama na hwe ma me hwe obi obo na mmodin hwe wotumi se waye adwuma ma waye din wodi me hwe yenkosompa efe ye ohene ahennie ahwe ho na yentie ne ekosomra nam see you sister asemi nua ne wunti ne maye din na case ase ya ebombo krati bi sei ye hunu de ekosi ye mmɔ ne tientiam ne ye hunu de ekɔ support enti ni nyina achi no omo de me kɔ court e ma court ba papa ne de ofirimu ma ye ja ye ne bɔ wo so obo krata ba se papa no ye di ani o ye mfantini okay ya beton fie no ene mi ku no adwuma na wobu eti no na oba ne plot no ye de ma ya to aka ne ya chesika na mram se me mpre mi besi dan no obi nka ho te ne mpre e ma ya nye saade no nti asem no kodi court na court ka sa busu asem ti amne fe mesiesie nti ya ba ye no na m se ete saade a eya de ankwara no papa no na awo mo nti ya dan no papa no so atwatwo bia de cha eden egu ano boys quarters pieni asa na dan kwara mi asa ina jare ina toratemba ishim nti saade a be ma ne ba ko na mi tirim mpo etere me ina ja ya kan ne sa na sorry ya me so menti ho makwaja asase bi wo epitis koko ho na me ye koko nti ho na meti nti ya na ma be fie na meko ma be hwe me ma no na meko me ba ya efie do ya bubu ni nyina twetwa efie na amasi ai ho na ye sei na me ba pe no eneti dan ana brog dan emos ye momo na na da no be ya sa wo so ma be yi dan no yenu trata mba afu ni shem e de ama ya no na me se ana no ya sa wono wo wani de na me ba me ni ku abebre no so abegye no aka ne de ho de ene me nti ase na me fra me be bo na amane nti oba ye no na omato eho ni nyina bubu ho ni nyina ato wo ni ebubu ho ni firi ho no na wa fra mo so efie ni efie ni adwira to amu e o kro be so e wo bra be bo me ato France new site ya budana to amu ya bu wane ko buyi emos le ya hwan dia ofi achima yire bi emos akwasi eson wano ne dia ni wukum ni nua eti wan na man to me so nkodwiri dan to mu me de menim kase titi Roma fo akukoduru fo ebi wa akukoduru eti mi chi excavator kodwiri obi dan edan pon etre kumase boase Ghana ha Adam Ponce ne wom sister eye dan kra miense pieni asa na dan kra miense na wo ko he na uni wenti ochimbedwiri dan to guye mese makwaje plot wo asase bi wo apitikoko wona me ye koko aduane to na doso na wono nso no anam se na tiniti no ama banche kwa tu bedwom kra na ese poison mutiro ye so nyina apro nti agya ho na agya metete minya bode bi a na me de abem ma no manya school bi wo to wona me chibo fruit na me ton ho manya bi ama me ma no mi ku adwuma nso a wo magye ama mo adwuma na e de adwuma wo ye doma machine ye budue yi e na motobo e na afide na de do nwura no e na wo ye ho adwuma wa bia to container ye bibia kama wo magye adwuma na firi me ba ba ma apene ne nsam e de ama mo fa ba na mo ye na mo di na de na ba pani no de ma wo o vie sei wanyini
eno ba no so say eje no de ama o so mo je efi abusua bi ehia nipa bi ti se mini ya tezas no kre man abusua bi ehia nipa bi ti se ya tezas no wono ne maame ya papa de sen god do ma ne betwitwa ho ama mu nyina ma wupre se no kro betu ni preko ana mi say opre adan say na uba ya o mabubu no dia na ukobusa fa ho mi busa e bo se ono o se ono na be ye na me se ya na wa ba se ono na he fa ne ye fa nko e se dan bia ni asase ne so wabufa wabubu ha no aha so ana se ne dan na emu se mane di hwe se di ade ne tina mo fanto so o mo adwira nim ho no chichem e dan ni gate na nka se ni na no de wo dwi sa na akoye da bi wadi enye kese ni anche no sister dan wa me anche no na yan start yan for because we a criminal issue say wotumi court ama okra ta se kobua ejina na court ma okra ta na watiti bro ma fa kokodrufo echi excavator na sa riabo edi ko jiri obi da ntre edi tugu say ni nua ne obra no so o jiri na ma ye ndan o de ma me kra no o chem ni ho na ma me kra no ene ne mba emre kwa me ko atop plot ni bi edi ama no a anwea eguso na mo ba eguso ewo o de say pomposo na wo de ade am obi ayetwiri abi jemo fra na maye sasem betrase abi jemo fra na maye no obi ameka se babusu ani tiri maka me mai ko dwale ho a no ba polisi fo abeche wo mo omo yesi a no ma polisi fo abeche wo mo we mu ko bubu ye wo no say papa ni si da nya sa na ye no yenyi wo ni no ma polisi fo abeche na ka che be fra sasem ko ani me nda me ko wada ante oda ni sasem mame ene na me ba o sister enkrofo omo hwe Facebook ni ade na September 2 na busa se wo se ya dwiri dan ba te dan esu ya se ya nwiri dan me pa chaw e fanse no ho ne nim se no bubu wo na ewo mu no enti se dan de ye mu na wode yatom ene pilas bi na ewo ho no no na sa dan we no se wo nko na wo si me ni mekunu boys quarters ena wo si oba ba akron so wale no wa wale no ene so no so wo chefan so no ono ne dia no akoto bi dia ama no akoto bi dia ama no nti ye ni mu no na oba no beka so wa me de wa maka nche ne se bia akwa ne ho ade ana sese enti no na e show ne se monton plot no ya nton fie no any plot na mo nche sika ya nche sika no mo fa bi ye fa ba akoma me kwa na me so me fa me de na me se me nye e da ni emle o wale sa oba no ma ye japade wi ba cha wane ya ya de wi ne se ne maame no onimu chefa malady ye ne plot kro na ya to ama no enti masem nyina me kan ne se onko fa ne plot na me so me fa me fi oba na ye me japade police chie no adoso ya na side check for no hwe side check for no me hwe bibi yi o mami o si hwe na so amfari awurade a ho beku ato atwene in fact because now ye no eni hwe yie wo ya ye ni brefo kakra because wo hwe story na papa na to asase ni bi dia ma eye side check no na wasa ba ne we no first wife no be chene on ne kura bedika Mese so be like Attention TV, subscribe about your channel no so na che say ye koyenim makra.